Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Military Story TV, umunsi ku munsi mukomeje kutugaragariza ko mubanye natwe isaha ku isaha, umunota ku munota, aho muherereye mu mpande zose z'igihugu ndetse no mu bihugu bitandukanye twambukiranije imipaka. Amakuru yacu akomeje kuvuga ku nkuru ya M23 n'ingabo za Congo. Ni kuri uyu munsi imirwano yakomeje ubwo ingabo za Congo, umutwe wa M23 umuvugizi wawo watangaje ko ikomeje gushotora ibirindiro by'ingabo za M23. Akaba ari muri iki gitondo na n'ubundi ngo babashe gukoma mu nkokora ibitero byari bije bicengera byinjira mu birindiro by'inyeshyamba za M23. Imirwano ya M23 na FARDC ikomeje guca ibintu. Intambara ishyamiranyije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'inyeshyamba za M23 yakomeje kuri uyu munsi Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Impande zombi zari zihanganiye ahitwa Jomba ku birometero 70 uvuye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'umujyi wa Goma, hafi y'umupaka uhuza DRC na Uganda. Abaturage bo muri ako gace babwiye Radio Okapi ko urusaku rw'imbunda ziremereye rwari rucumvikana mu misozi ya Runyoni. Umuvugizi wa M23 Meja Ngoma yatangaje ko abarwanyi babo batigeze batirimuka ngo bave mu birindiro byabo muri Runyoni na Canzu, nubwo barashweho amasasu menshi n'ingabo za Congo. Yavuze ko uyu mutwe witeguye gukomeza imirwano. Ati, twashizeho agahenge ko kugira ngo tujye mu biganiro, ndetse hashize icyumweru cyose ariko Congo ntishaka kubikozwa. Rero kubw'ubushobozi bwacu, niba badashaka kugira ngo twumvikane tujye mu biganiro, tugiye kubereka ko turi abantu bafite imbaraga kandi bashoboye, kandi nibaramuka bagezweho n'akaga ko gusumbirizwa, natwe nibasaba ko tujya mu biganiro, ntago iryo jambo rizigera ryumvikana mu matwi yacu ngo turihe agaciro. Ku rundi ruhande, ingabo za Congo ntacyo zigeze zivuga ku bijyanye n'imirwano yo kuri uyu munsi yabaye. Babigize ibanga ko banahatakarije abasirikare, ko basanze umutwe wa M23 witeguye ndetse wabateze igico bakigwamo ku buryo batari buzwi. Umuvugizi wa guverinoma w'intara y'Amajyaruguru General Suraven Ekenge yavuze ko abasirikare bapfuye, naho abandi bagera mu 8 bagakomereka ku ruhande rwa FARDC. General Ekenge yababajwe nuko ibitero bya M23 bikomeje, nubwo inzego za Afurika n'umuryango mpuzamahanga basabye ko imirwano yahagarara, ariko M23 ikavuga iti ibyo twarabyubahirije, ariko Congo iza kubikoramo agakino, igenda idusomborotsa. Niyo mpamvu natwe ngo tugiye guhaguruka mu birindiro twari turimo tukabasatira mpaka kugeza ubwo babonye ko aho amaboko yacu ari. Ni nako kandi umutwe wa M23 washinje FARDC kubeshya Perezida Kisekedi. Umutwe wa M23 wahamije ko igisirikare cya Congo FARDC nta mbaraga gifite zo kuwukura mu bice cyangwa ibirindiro wigaruriye. Ushinja kubeshya Perezida Kisekedi n'abaturage
ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko uwo mutwe nta mbaraga ufite, ati ahubwo urebye nuko twe dushaka ibiganiro no gucisha muri make, ahubwo ingabo za DRC nta mirwano bazi. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Perezida Tshisekedi yeruye ashinja u Rwanda ku mugaragaro ko rushyigikiye umutwe wa M23. Ni ibirego bimaze igihe, ariko u Rwanda ntiruhwema kuvuga ko ababivuga bashaka kurutwerera ibibazo by'icyo gihugu. Umuvugizi wa M23 Meja Ngoma avuga ku mirwano ibera muri Rucuro hagati ya M23 na FARDC yifatanije n'imitwe ya Nyatura, Mayimayi na FDLR. Yakomeje ku magambo ya Tshisekedi avuga ko yirengagiza nkana ikibazo cya M23 kandi akizi neza kuva na kera ataraba perezida. Meja Ngoma yahishuye ko na mbere y'uko Tshisekedi aba perezida hari umubano nawe azi yari afitanye na M23. Ati ubwo twarwanyaga Kabila twari dufite ubufasha bwuzuye ndetse bw'uyu muperezida, ariko uyu munsi aravuga ko twakira ubufasha bw'u Rwanda ngo tugabe ibitero by'ubushotoranyi kuri iki gihugu. Ibyo akabikora yirengagije ahubwo ko ubwo twarwanyaga Kabila twari dufitanye umubano kandi n'ubufasha bumwe na bumwe buturuka iwe. Yibukije amasezerano y'ibanga n'ibiganiro byabaye hagati ya RDC na M23, ariko uyu munsi hakaba hari abayita abanyarwanda. Akibaza uburyo icyo gihe baganiraga n'abanyekongo none uyu munsi bakaba bahindutse abanyarwanda. Ati turi abanyekongo 100%, dukunda igihugu. Hari igihe twari abatoni be ba Tshisekedi, ni gute uyu munsi yadufata nk'abanyamahanga kandi abizi ko tutari bo? Twasinye amasezerano, twaganiriye byinshi, ni gute ubu none duhindutse abashotoranyi b'igihugu? Si ubufasha, ni intege nkeya za FARDC. Yakomeje kuri iyi ngingo asobanura uburyo ibikoresho babona bagenda bahimbahimba kugira ngo babeshe abaturage n'ubundi buyobozi ko ibikoresho ikoresha ari ibyo bahabwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se n'igihugu cy'u Rwanda. Aravuga ati si ubufasha, ahubwo tubikura ku ntege nkeya za FARDC. Bimaze kumenyerwa ko iyo M23 igabye ibitero cyangwa ikabigabwaho ikirwanaho byitwa ko yafashijwe n'u Rwanda. Kuri uyu munsi imirwano hagati ya FARDC na M23 yubuye nyuma y'icyumweru cy'agahenge. Yumvikanyemo intwaro zikaze zitari zimenyerewe ku barwanyi ba M23. Umuvugizi wa M23 Meja Ngoma yahishuye ko intwaro barimo gukoresha arizo bakuye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo no muri Kibumba, ntaho bihuriye no kuba barazihawe n'u Rwanda. Ati izi mbunda twasanzemo imbunda nyinshi zikomeye ziremereye. Ati babyibeshyeho, izo mbunda zazanywe
n'ibimodoka byabo biraza birunda muri kampu ya Rumangabo, bazana abakomando bavuye Kinshasa bizeye ko bari buzazikoresha kandi bakanazirinda, ariko byarabananiye kugeza tubibatse icyo kigo. Dufata ibyo bikoresho nibyo turi kubakubitisha, barangiza bati nibyo twahawe n'u Rwanda, kandi ibyo ntaho bihuriye. Abwira FARDC ati ubwo mwaduteraga twarabarwanije, turabirukankana tugera Rumangabo na Kibumba, twahakuye intwaro nyinshi nizo twifashishije uyu munsi. Ubwo mwaduteraga saa 11 n'igice za mu gitondo, turabashushubikanya, murangije musinya itangazo ko twishe abantu 5, ariko muzi ibyo twakoze n'isomo twabahaye ni ukubihanangiriza bwa nyuma. Nimukomeza turashaka amahoro, ariko nimukomeza ntago natwe turabihanganira. Dukeneye ibiganiro, ariko ntago mubishaka, kandi nta bushobozi mufite bwo kudutsimbura. Mwabeshe perezida, mwasenye igisirikare, ubu ntaho muhagaze, ni ku magambo gusa. Musigaye naho mwitabaza abaturage ngo baze bafate imihoro ari bo baturwanya, ariko nubwo ariyo marenga mwakoresheje siko bimeze, ahubwo mwashatse kurwanya umunyekongo wese uvuze ikinyarwanda. Abo mvuga ni abasivili kandi nta ruhare babifitemo. Ibyo mutegura ntago bizabagwa amahoro, niko yakomeje avuga. Menya Nguma yavuze ko FARDC yahishe perezida Kisekedi ko idafite imbaraga zo gutsimbura M23, bituma ayizera yirengagiza amasezerano afitanye n'uyu mutwe. Izi ngabo kandi ngo mu mirwano zishyira imbere abana batazi no gusoma amakarita y'ahantu barwanira. Ati niba muvuga ko duhabwa ubufasha n'u Rwanda, mwaribeshye, munabesha perezida. Urwego rw'ubutasi rwanyu ni amafuti, ntirushoboye gushaka amakuru na make, muzi gushaka amafaranga gusa. Ayo niyo mateka yanyu muzwiho na buri umwe wese, nibyo bintu byanyu. Uwo si umuco wo kubaka igihugu. Mwebwe abanyepolitiki mwishe nabi igihugu. Akomeza avuga ko icyo M23 yifuza ari amahoro n'ibiganiro, ariko yiteguye kwirwanaho, kuko natwe turi abantu kandi dukeneye ubumuntu, ndetse dukeneye n'amahoro arambye. Dukeneye ko n'igihugu cyacu cyatekana, ariko nimukomeza kwanga mukijijisha muhakana ko tutari abakongomani, amategeko azabitwemerera kandi azabiduhesha, cyangwa se bitume muvutswa byinshi. Twari gufatikanyiriza hamwe kubaka igihugu. Ati ntawe uzakura M23 mu duce yamaze kwigarura, kuko ingabo za Kongo ntizishoboye. Ati guverinoma nikomeza gutsimbarara ko itazatsinda, ko izadusubiza inyuma. Ntabwo mushobora gukandagira aho turi, ntibishoboka. Nta bushobozi mufite, nta n'igisirikare cyabikora mufite. Turashaka amahoro, nimushaka intambara tuzabahatira amahoro. M23 ishinja abayobozi ba Kongo
n'abayobozi ba FARDC kwikubira ibyiza by'igihugu, aho bamwe barenzwe bakaba bagura amasaha y'ibihumbi 120 by'amadolari, nyamara abandi baturage bicwa na malariya batabona imiti. Ivuga ko akaga k'umutekano muke, inzara, ubukene iki gihugu gifite buturuka ku buyobozi bubi. M23 ivuga ko igisirikare cya FARDC nta mbaraga gifite zo kuyitsinda na hato. Ati rero amahoro azaboneka ku cyiza n'ikibi, ibyo turabyizeye. Ikosa twakoze ryo gusubira inyuma mu bihe byashize ngo twizeye ko turi bujye mu biganiro, ibyo ntimwabyubahirije, ntabwo iryo kosa rizongera kutubaho. Niko yakomeje avuga umuvugizi w'uyu mutwe wa M23. Bakunzi ba Military Story TV, iyi nkuru reka tuyicumbikire ahangaha, ariko turi kumwe namwe ibihe byose. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro dushizeho byose ubashe kubibonera ku gihe. Kora like kugira ngo ubashe gukomeza kubana natwe, ndetse na share, kandi nanone gushyira komenti zanyu tuzibone kugira ngo tumenye ibyifuzo byanyu, dufatikanyirize hamwe mu biganiro byose tugirana umunsi ku munsi. Murakoze, nakagaruka. Imana ikomeze kubana namwe.